Samsung Manipur TOMTV na thamjaba Mikal 2022 gi thoramda tongan ba state sida mire foi na ba thorang ba haitare mathang thagi February tang kun ga tare amadi March ki tang ahum da face ani thona pangthok dori ba tran thoi suba Manipur Legislative Assembly Mikal da kendra humfu sida mire foi ga da sing se tongan na akhan na unaraga mokoi gi apam pam da kari da makta Mikal da mire foi na ba changlik liba mire foi na ba changdrabadi कोई मियाम की सेवा तो उसे तो सेना मग याद रब जाला हाइब न चिंग बसिंग अदुगी मतांग अदुगा केंद्र दा करी हिरम दा सोथरग लै बिसना मरम मोले हर कांदा मिरे फोइना बथोलक लिबा हाइब न चिंग बसिंग अदुगी मतांग दा कुपना खना दुना लाकपा सथरक पा एपिसोड चिंगी मनुंग दा ngasi si yamna naha oiba dynamic oiba haitare Kshetrigao केंद्र दा मिरे फोइना बथोरांग लिबा अदुगा नेशनल पीपल पार्टी की कोई मणिपुर स्टेट यूनिट की जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन की थौ पुबिरिबा शेख नूर हसन कोई स्टूडियो दा लेंसिन नुरे बिरे ओजन नूर बोमखना तराम नोकचरी थगतचरी जलाइबा वाफम जे मिखल जे कुइद्रे हाइदारे मिखल जे मथंग थागी तांग कुनग तरेट अमदि मार्च की तांग अहुम से दा हान बमदे निसिब फेस पांगथोक नब सेम सारगा लेरे मिखल गी वासे खितंग अनाथैर थमने हर कंदा ओजागी पुंगनफम लमदम कदाइ दगी उबिबा अदुगा ओजागी ब्रीफ हिस्ट्री हाइतारे अदुगा ममांग थकता केंद्र गी ओइना करी करी डेवलपमेंट ngasi pawo packet khibal leiba aduga mikhal thengna base mikhal thengna dragadi khoi bot che khoi gi bot lep dragadi miyam gi seba tawu jeta sengna mag yada bazala na tongan tongan basing hainara ko wafam leiba hari bo wafam sing sida wajagi oina brief introduction aduga hojiki leiba question sing gi pawhum da tentang thamram ai sa se khoi Khetri awang lekai Kshetrigao assembly constituency gi manung chana leiba to kona mokong auto parking ga thangna su leiriba lekai asida sok lising amaga chamapan marfudara manga gi april gi tarik amada लई खिद्राबा मरहुम अलहसन मोहम्मद अमदी हजान हुस्ने बानु अनीगी अनी सुब फंगजबा इनाउ मापन की मनुंग दैना याइमने ऐ सासे साजबम सगैदा पोपा दुमलब मिसा मखंगने अदुगा एजलिन हाई स्कूल हाइबा एकोगी खेरगाव द लैबा एजलिन हाई स्कूल दगी मैट्रिक पास तौरई अदुगा मथंग मथंग मखा सुम मै मसिंग तमकपुदना दिल्ली यूनिवर्सिटी की मखा द लैबा दयाल सिंह कॉलेज मॉर्निंग दगी BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस लोर अब मतुंगदा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड न्यू दिल्ली कैंपस दगी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनेशनल बिजनेस ता पास तौजर की सोलिसिंग नि ग तरा मंगा की बैच ने अदुई मतुंगदा सोलिसिंग नि ग तरा ग निथोय तरा हुंदोइदा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन न्यू दिल्ली कैंपस दगी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इंग्लिश जर्नलिज्म लोइरबगी तुंगदै तोंगा तोंगान ब नेशनल डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस सिंग द ट्रेनी इंटर्न जर्नलिज्म इथो पुजरम ANI BBC ना चिंबसिंग द अदुई मतुंगदा चल ममांग की चहीगी नवंबर था 2000 सोक लिसिंग अनि गा कुनगा माथोइगी नवंबर था LMS लॉ कॉलेज DMU की मखा द लेबे LMS लॉ कॉलेज इम्फाल लगी LLB फर्स्ट क्लास ता आई लुसन जगरे सिनेगी चोरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ने अदुगा आई सा लाइक तमगा सुम लाई तसेंगना कारबार तोरमबसु लेते नत्रगना थिका तोरमबसु लेते स्टूडेंट यूनियन सिंग द अचो चो दायित्व पूरगा लाई मसाता दाम्सता न चिंगबा सिंग द आई अदुमक आई पार्टिसिपेशन अदु अतो अतो तोंगा तोंगान बा नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की प्लेटफॉर्म सिंग द सो आई दा थौ पूरगा अदुमक लाई अदुगा ngasi यो फोगदा आई अहेनबा इसागी ओइजबा हाइबे वेस्टेड इंटरेस्ट मांग थमगा थबंग से वो तो की बसु लेते तो गदो बसु लेते आइना ngasi Kshetrigao assembly constituency द करी के दमक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स त संग इबनो हायरगदे आई सिना ना इखो यम लाइरा नहरे तो अपब्रिंगिंग से इपा से मागी मोर देन 15 years Manipur police wireless department द ASI ओइना थौपु बिरमे स्नाउ मापन की मुंग लेने याई मने हम लेकिद्रे हुजि निपान ngawri इसन नुपि अनि अमगा नुपा तरुकने आइगी याम बहन सि मणिपुर तंपाक की मैतई पांगन की ग्रुप लगते की आन भी इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर होइदना ngasi ngasi मग जॉइंट सेक्रेटरी ओइना इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की MEA द न्यू दिल्ली द लई आई नाउ नुपा मा MCS ऑफिसर ने आई नुपि तिजरे आई नुपि ना असम सिविल सर्विस ऑफिसर ने मांग मसा जोजिक डिपू Karbi Anglong district ta ADC na additional deputy commissioner in Thopurgal san pa amu phange adagi leiri be inaw makhaiso loina mak have established na tane my doctor roi be auri lo loiba plus business to boy ki private limited company da koi ki family na run to business daily based private limited company run to bana chingusing lei isai thantagi have the individual listic oina chatlamba targa the electoral politics ta lagam आई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ता लाइव से करी गनो के राजनीति तो भी मुंग दगे होरप सुनते आई हल्लमन
kanam ho boy koi any kind of electoral politics ta khong tar kidre ai gi pusi matam sangna koi na ngang wi ngai the communist hardcore communist leader ama khang metai pangan gi marakta yamna ai state ki leaders ma kaina even national leaders ma sakang mi sar ma khang one principle hing ki ba dum mi sar ma khang to batabo masada manaba sama samadi thambadi pam adugi uithokpa matamdu da monda capability ability leikhiba de leikhide to batabo ipugi matungda de khoida communist ki ideology adu da khoida case influence to kide go secular oina damak lai socialism da definitely koi belief to we ai sum lakudana Kshetrigao da puaga Kshetrigao da Ezelin high school lagi matric soglising ani da loire adu matungda Delhi University dagi IIFT dagi matang makha mai masing tamuraga halaga 2017 gi state assembly ek mamang phawda Kshetrigao da awon ba karim bu uke karigumba hiram ama phawda Kshetrigao na topa kendra makai dagi hiram sida de koina kitang mangjing thare abisi kem phu leite may it be road transportation communication wagera ising kwaida koi irin turen Kshetrigao is polling nifu ga taruk khungang kunthra na koisel laga leiba apun bo voter lising kunthra ga taruk chamri nifu ni thoi leiba dum lagu kendra ma khamne ekoi gi kendra da nupi apun bo voter masing silising tara ma pan ga chama ga 92 ne nupa ga apun bo voter masing silising tara tarit ga chama 92 ne transgender mari amaga adi third gender haijabta adum mari amaga aduna high ribasida asuk yamna chawbai khoi gi assembly constituency ama soiriba masida irin namadi kongba turen ge nongpom nungchuptan namna khundali ta ba Kshetrigao gi praja ai khoina ngasi su more than 80% hen ising je leira ga koi season na ya basic necessity ni ising yaudra ga di kanamu ingba survive to ba ya ba na te atai loin to thokra sa adagi asi bawda Kshetrigao se laibak thibadi 0 mile Imphal East district ki headquarters su leiri bani DC office Kshetrigao da leiri bani tawbu Imphal mayondagi 0 mile da leijaraga soikoina angang wenge degi targa alaman singna wari liba mutamda targa lakpa Kshetrigao se Imphal na mamaini aduga lawaina makokni haibase ngasi so dum hainariya karigino hairgadi aikoida ising bhau leira seasonary atai loin to khras school high school sarkar ge high school se manga da amma still upgrade tawdana government aided high school orga leya higher secondary school sarkar ge ama phobol leite adugi mathakta ikoi ge Kshetrigao da unemployment gi issue se aduki matik wangi 90% total household da 90% of the population haijabatare koi noma gi khusumunda depend dole nahasing maru ina 44% more than 15000 voters se koi nahane nupa nupi punsalaga hairiba nahasing se ge alternative employment generation leitabana maram oiraga sarkar ge thabak de chama da chama ke dumai da hapang am impossible state ki revenue state ki ken koi ne na khanga pot ne media ne na khanga bo pham am khangni hairi se dai koi awon mama purak se haiba targa di basic infrastructure sing dagi hauragana aikogi livelihood human resource social capital am on thok ma ka changya hairiba makai development and work sarkar ge scheme makai सबचाना implement तौदबा constituency ama Imphal mayonda hayu harga de koi Kshetrigao na napsa ma din narega high river scheme ani se complete fail ne failure ne ai masi kari gi narga de koi gi sitting MLA is incapable as well as incompetent where ana high river scheme maru in high river napsa ga narega ga high river scheme ani se pazana effectively and efficiently implement to viva kanda Kshetrigao da du kimatik awaba mayok na roidra praja makhi da haibu se gi chapsaba thajaban so lising ani ga tarama thoi ge socio economic census ke matung ina Kshetrigao se ku Imphal East district ki manung da khwai da gi lai raba kendra sing manung da mana ekoi gi per capita income kari no ekoi gi social capita kari no haibu se koi loina khangna bo famni masida change sama reform ama pura ke haiba targadi system gi mapanda gi lepage electoral politics yauda bida sumna gi ai isa gi laijaba makhai do as a philanthropy sama oina mateng pang bai se limitation le political authority political power yaudana reform to bangam boy impossible ne aina to godo 100% da 20% di to bangam khiba ya as a philanthropist amoina to but as a statesman amoina to but 80% of the political authority political power ma khak dakar le adu khakna maram morge electoral
electoral politics ta khungda jarpani as well as aina handak vote lep thokchara isidi vision Kshetrigao aina pandam paring loina agriculture and allied sector dagi horgana alternative employment generation to nanava adu fawbada isingi thongi lambi gi natragana school gi adagi ana leng sangi sana khonabagi lamgi loina everything holistic oiba vision Kshetrigao ana document ama printed version the 41st time in the electoral politics of Kshetrigao ai vision document se mangda thamaga youth policy 2022 aina mangda thamaga Kshetrigao se da akak nava matange time bound da Kshetrigao da reform ama toram gi aidana electoral politics da khunda jar pani kari gum hai ri bai gi vision Kshetrigao ama the youth policy da yauri ba pandam makai se akak nava time bound ina thavak onthok ngam da ba tar ga dai punsina lengi da amuga na bol le poya sai gi Kshetrigao gi praja makai da aina matam leiba khibek ta pi ba dum laba commitment ama khakni hai ri ba commitment sai ngasi electronics media gi mamang da su ai thamjaram ga ana with commitment personal commitment amag maram the political will leba political decision loba ngamba dum laba decisive oiba leadership ama da ka le ba khoi Kshetrigao se reform to se ba tar gidi high river decisive oiba leadership ki quality do lei leite se mai paghan biraga aina Kshetrigao gi praja mukhai da appeal to jabadi high river vision document vision Kshetrigao amadi youth policy 2022 se thabak onthok te amtang di nungsi duna sanging to view hai basina na Kshetrigao gi praja gi mangkhum da mikhal mamang da dare Kshetrigao kendra da itihas da khoi gi amukta tawkidriba mawong da vision Kshetrigao aduga tongan ba youth policy na fongba wafam leiri tuga Kshetrigao kendra da hojik kari hiram da sothariba basic need akoi ising thakwa fangdabagi awa mai unariba state gi wena so haitare ojanur akoi gi ising aduga lambi thong hojik se khoi gi state che kari fibam da chaliba no chata seng khangdo fibam le akoi gi lambi thong khoi gi chanaba cheng akoi gi thaknaba ising lomda aduma chatlaga leiba akoi gi ba basic necessity je ta seng na fangdo fibam da leiba se Kshetrigao kendra so duma leiri habi wafam dune tongan ba leiriba khudong chada ba sing se kari tawragadi men khat pak ngamgani na khali ojagi mai kai digi hetare aina hangiba waham gi pokhumai mamangi da dum yaukhram ojagi mai kai digi hetare ko kari gumba mikhal se mai paklo matunda ahan va first priority thabak hetare first priority se aigi oina di vision Kshetrigao da yauriba maru oina ina by 2023 fawda torom gado thabuk hum khagle ahan bada by any means by hook or by crook Kshetrigao gi every household the PHED department gi makada ising gi connection fanghanba amadi ising ji tulu season ada bi de ising tahalam bai sai gi lengdraba pandam makha ani suba mana Kshetrigao assembly constituency da koi gi health facility se adukki matik name me gram panchayat taret ne gram panchayat taret se danga si leri se mamangi government the previous government da public health center oina lerambado urban public health center oina upgrade to biramme aduga atopa mari amana sub center public health sub center oina ngasi so dum lengdana leya haiba mo kise by 2023 fawagi manung da public health center amamam Kshetrigao gi gram panchayat taret makta thamba at the same time community health center ama Kshetrigao da by 2023 fawagi manung da pura aga thamba hai basai gi lengdrabam the infrastructure wa liva doctor masing sudriva manpower wa level loina maksi ekoi matam maram jana have the infrastructure dagi manpower dagi chapchana lehan madugi capacity se kanano gi praja mayam no mihut koina thagala matung de MLA haibun to godo bana kana gum XYZ am la to roya political authority am the political powers in the people's representation act 1951 the yauri ba poto khangda bana maram oiraga MLA se sumna ge gi thika gi bill tanana ba thika tawna ba adom da chakhra no this not ana tasengna quality leba education health care adagi gi ngasai gi thakna ba sanitize aduga by 2023 fawda ina torongdo thabak amaga haidi thab torongdo bude mayam ne togodo priority ona khwaidagi hana togodo singi manungda by 2023 fawda ina torongdo se Kshetrigao gi khoigi khungang kunthra sida cloud computing gi khuthang da free wifi service phanganduna digital village onthok pai se lengdra ba pandam and hairiba makai se tonana bagi damakte khoi decisive oiba political leadership amakak dakar leya aduga political will leba political decision lobo ngamba na hai se mikhal se aduna maram warga mikhal se da sarya jabani am de mai pa matung da in hai jakhiba ina thamjakhiba haidi ahan ba oina tawgodo paikhat kadaw at the same time
ख्वाइदगी बेसिक नेसेसिटी अमगा हाइजो हरगदि ngasai gi napsa amadi narega ani si effectively amadi efficiently from the very first day one dagi hum implement tawgodo bodum laba scheme ni amakagni aduga gram panchayat tari sida henba funding pura aga tanaraga pura aga lautharaga phanghallaga gram panchayat tari se mathona henna lehanba amadi mapangan kanna grass local level grassroots ta governance to han by say link drive the powers centralized to thambana ta decentralized to raga Kshetrigao da leiriba maram de khungang ne Kshetrigao gi praja makhe gi ayam simpam se low singu da 60 to 70% depend to we ataina service hai koi gi salesman oiba natra to to hai no magi kusum de hingbung hakta ne hairiba makhe se da alternative employment generate to ramna ba tongan ba Kshetrigao ga chuna chana ga agriculture and allied sector dagi haurgana tourism da hospitality industry da games and sport da hairiba sing se da ikoi by 2026 fobogi manung de at least yam drab da naha nupa nupi punsalaga miyoi lising nipan alternative employment phangal lamba amade sustain to hanbai sai gi leng drab dum laba pan khoi khungam chakotna kusti che chakot pa hongna din haina rin dun khungam gi oina tongan ba panchayat ki local self government sing su chakot na ba hona gani habo wakalon ja ta seng muk fai hai tare hujik se ta seng na haira ga di khoi chingi edisi mikhal pangthok ta na thambagi pawsu dum lak tum na ti lai maram china maram oi har kan da lainga china dum fazal laga tham khraba hai bagi power se yen thok na da bi dum paisal laga subsal laga tham khraba wa hung se dum chaun dai tare ojana thambi wa fam da yum thong khuding ising phangan bagi manglanam khak mangli phangan gani hai bagi mai pak patar ga di phangan hai mangal lai adu ko ngasi se akoi mathang tha da bangthok da bi mikhal se tarani thoi suba manipur legislative assembly mikhal ni tarama thoi suba se loisal ni almost hai tare loirak lo forward da koi ising gi manglan akoi water politics hai tare ko ising phangan gani lambi sem gani na hojik pau da to wi politics sing se ngasi faw mai pak pagi manglanam khak udana lak ba se matau karam na Kshetrigao da kari potential leibna maram ore kanda yumthong guding ising phangan bai manglan che akhoi gi mai pak han mangam gani ojagi wakhalo ni ta singna hajira gadi Kshetrigao da khoi kongba medical tural na adumak nak yet lei di khange adu potential yamna leiraga su phangan dana leiram ba se mamangi leadership singduna soibana oidoira kari mechanism sizinaraga haide bi yumthong sing se da ising se phanghan ba se ngamgadori bana hoyi koi leadership ki asoibane ta sengna koi gi Kshetrigao assembly constituency gi water maintenance division si purom pa na kondea somung na still kolia sugumba technical default sing adagi leima sing water supply scheme sing asi for fully commission to don ladies kari gi no harga di technical default leibagina adagi aikoi gi central water supply project amoina tinsit rot gi puraiva adi Imphal greater Imphal gi assembly constituency sing sing phanghanana bagi project asida Kshetrigao proposal yaudea aikoi si kangla tombi water supply reservoir dagi ising puraga Kshetrigao da phanghan gane ji it's impossible na at the same time water reservoir have the large scale water reservoir tank Kshetrigao da hoji ji amayam kanna ongoing construction dori asinatana atai leiriba makai si just temporary oina natragana mini water reservoir oina leibang haktana hairiba makai si aduga Kshetrigao gi leimai si akut atung naya top awang lekai dana tongi aduga kongba site na maka kutla ana pipe ting matam da technical expert yaw da vidai ko gi thika gi bill phangna ba pangting da ting badi election gi tam election toram da ano election toram da aduga MLA gi sitting MLA gi tam loi thar dai se da masi gi karbar se every candidate na mamang yaw ki bai na khangjara ko da candidate ohum mari tawga lakhra an masi kadai wai da gi soypunu har ga technical default makai sana correction to makak changi high reverse to wai si at least 1 year to we abang hakta ne dakar leiba makai infrastructure build up to wai si 1 year to we abang hakta ne kaiso ikoi si kai nate yam interior assembly constituency natte Imphal mayon da leiba ne ana masi dakar le si kai kon the political will makak dakar le political will aduga funding si sumna gi state ki budget te yaudi na sum state ki budget ngairaga leiraga habhan bagi capability leiri do habhan hodrar dana adagi atopa NEC leiri natragan donor ministry natragan atopa central waters ekoi gi jal vibhag mantralay leiri hairiba makai se digi ahen funding aduga financial institution ke amsu leiri ministry khakta natana hai sing dagi DPR semaga ekoi gi Kshetrigao gi sustainable loiba aduga Kshetri Manipur gi government asu definitely madu avoid to banga moidobo amba makhan gi political authority to season naraga Kshetrigao ki praja makhai da political leadership ki chapcha awadum labam
कानबदो फंगनबा ngamba leadership am dakar le masi leadership makai gi asoi bani and I lose I must say koi seeing that department I tawroi Kshetrigao gi tawroi na kaisu leiba na tea ai koi praja koi na vote pir kan gi ba singdana papangan solabani na फम्मगा लेरिबो ऑफिसर सिंगदना ई ओइगेरा एसओ ओइगेरा अस तोय के दो Kshetrigao गे मेले बो मवाजु लौदबदु बोयना उबा कांदा सार ख कौवा अदुगा हनग्रब कांदा कितंग माइ लेथोग्रब कांदा अस पास इमी जिबो ओइना खंदोक अदुने ना इदे लौजेया अन हाइरिबा सि करेक्शन तौसे अब तारगदे कोइ हंदकी मिखल सिने हंदकी मिखल से खोइगी कुतगी नानथोके ब मतुंगददी आइयो खंद Kshetrigao से hayeng delimitation exercise lakpa kanda su machet thokna kai gadra haibagi akiba Kshetrigao gi praja punamakta leiribo do aingon du so dum lei na Kshetrigao gi apunbagi saktam si kai ki be aduna lagli mikhal si da miyam gi na di amna tangna phangba khudong chaba atangba masung yamna faba khudong chaba ai tare hariba si koina lahu bu taraga di Kshetrigao gi miyam na lahu ga di Kshetrigao gi apunbagi saktam su kan gini haiba wafam lei ojanur political win haibom khagla kanda hoigi state si da changjel la gan thai thare tongan ba 2017 dagi palakhi ba state si da palakhi ba leingak se hoi chungsin na ba leingak ni haitare NPF LJP adagi Trinamool Congress Independent aduga NPP BJP haitare tongan party sing sina sungsin na ga palakhi ba leingak se sem from matung da tongan ba pam da ba thodok sing leingak pai minari ba masen gi merka tholok pa se dumag le haitare lagli ba mikhal si da di hoigi Kshetrigao gi kitang nai thare ra kanda NPV की फिर से करी लई ट्रिपल अलायंस तौर है वाफम दी लेरे अदुगा विजन डॉक्यूमेंट ngasi khoi action document thokpoi wafam se leire aduga action document chika ojanur gi ngasai ki khoi vision document duga ani se dumuk susan ba ya ga dori bra kendra ga state ki khoi NPP gi vision action document ga ojanur gi vision document dum susan ba ya ga dori bra NPP gi state sida kari leire jikse जे khoi gi national people's party gi oina de khoi gi national president amadi state ke senior leaders makhaina pampam ga da tham ke ba lei khare kari ena tham ge kan de pre poll alliance amadi sum tau tu ro to batabu lakada ba mikhal se political party loina mak single largest the political party oina na ba hona ri bang haktani NPP da so adu gi chapcha ba apam ba duna mang da tharaga adu ge wakhal lo dai koi NPP se single largest party oina na ba koi adum hona ri to batabu hayeng सेम गदब सरकार से डेफिनेटली कोalition गवर्नमेंट अमदि ओइरनी है से मयामना दुमक मोर और लेस खंगरब अमदि ngangnarab वफम मकगनी मतम दंग से कोई पालिबा बीजेपी ने लीड तोबा कोalition गवर्नमेंट से सेम मतम दे कोई ममिंग अम थोन खिदे अदगे कोऑर्डिनेशन कमिटी लेखिदे कैबिनेट कोऑर्डिनेटिंग कमिटी लेखिदे अदगे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेखिदे अदुना मरम वरगा तोंगान बा मिहु कोई पॉलिटिकल पार्टी मखैगी अपाम्बा तोहनिंगबा तोनिंगबा मखैदो फोंदोकपा ngamdadana adumak tamse loikhiba adugi mongda governance tawrga lakhre marakta pamdaba thodo kyam su thokre no doubt loina khangnaraba si harsh reality zaki khoi common minimum program aduga tongan ba thon bagi wafam je la kan doza khoi gi marakta nai tare hairiba thon dringi matum du da hayogdraga tal meya da hairak padudi khoi adu haibam so point hairak poi gani na haibo wafam allegation lak pasti kari khoi gi senior leaders makaina suma mangda phungdokpa leigrabani haidi mase khoi hanjan ahum rak mari rak haikibali haidi mingama thonbam to common minimum program ma simpam thoya ada avoid toraga sum lakhibado adu khangna maram oiraga ngasi fubo lerakidaba ana sina wafam am oiraga national people's party gi oina lagliba taraga nithoirak suba manipur vidhan sabha mikhalas dadi mikhalasi gi matungda ekoina adumba sarkar ama semna bhona bakande NPP Europe matamda definitely Eurokani NPP yaudana sukana ambona sarkar semba ngamoi tabo stable government ama stable coalition government ama pina nabagi damakta koi common minimum program koi election manifesto action document 2022 wenanga se koi release tawzariba NPP ge sumlaba vision document ase koi gi intending ki ne ai sama ki Kshetrigao gi vision Kshetrigao ena leiriba ada to NPP gi candidate makai su lei hariba makai se ko dum tu naraga dum state ki phonge be NPP gi manifesto ga dum tu naraga dum chatlabani masi gi matak tai khoi gi ai na compromise to roi dur se handa common minimum program da ai na pami be state ki economy phagal hanna wa youth ki policy ama ai na thamba pami bam implement to pami ba games and sport ta hen mit yeng thamni ba agriculture and allied sector da khoina hen mit yeng thammi ba education higher education sector da khoina hen mit yeng ama thammi ba hairiba makhaya dagi
tongan tongan political issues makai leiriba amaram the political issues makai se hangbe ai kari kari no political issues samna kan armed forces special power act draconian law ni hai sim de loina ngang na ba khang na ba pham ne now it is the right time to reveal ramdi high river law se ki kanabal leiraktre matam ga chuna chanadre high river law se leibagi kai su kanadre adu tar asida sinata ba to law me am leiri law enforce tongna ba leiriba agency singna high river law sing dugi mating loraga sugumba matam ga chuna chanadra ba law se repeal to bagi tanja du oire sugumba political decision lo ba kanda adagi khoi gi furup cha kunthra gi matakta khundalita minerga leibadum laba rise amakhangni khoi furup cha yelho furup cha kunthra gi matakta leiriba singsigi oibai khoi gi manaba thakta purakna naw pen hayeng mitei pangan furup cha sing asebu schedule tribe ki status fangana na bahanda gi chatnarga lakleba schedule tribe ki khoi gi existing reservation systems in protect orga special provision thamaga protect orga thamaga center gi central services sing da ikoi madu gi khudong chaba schedule tribe ki reservation gi khudong chaba du khak phangna ba at the same time state se hill state on thoga gi mlr lr x uniform land law oina na ba haibna chingba sing se semang na bu hona ba kan da every ethnic community khudima consult orga mkhoi stakeholders makai gi interest ama fo boi koi matloya loina mak protect to gane chaman equally equilibrium da equality purak na nabagi da mak high river political issue bu oigera natraga na ngasai na panjake be economic policy gi oigera youth ki bu oigera games and sport oigera higher education oigera agriculture and allied sector da hen mumit yeng thamba bu oigera high river makai se koi handa ki lakadaba election se gi matung da same with the sarkar se the NPP definitely yaugani high river se ko compromise to roya high river sing se koi definitely common minimum program dai koi definitely yohun gani adu ge amna stable loiba nahak leite leadership ke crisis leiba ai the chief minister winning ba masing sum hengala no no gi hengala ko gi mawong mami ai koi u khibodo adu thok ta na ba gi damakta amna masi thoga ising asai ge common minimum program leitaba cabinet coordination committee leitaba high river sing sina maram oira aduga ikoi political authority da ikoi thing khusum thing janna bu hona ragadi ai example oina ikoi ni same cabinet minister ne cabinet minister we minari ba ikoi da edi somna so ingon da som interfere to bo aina so somna som interfere to bo ai da ikoi ni je coordination leibai muhta conflict koina leiba mase kai wai de thokuna kanda koi common agenda leita bodagina aduna common agenda se leina na bi da ikoi hairiba common minimum program se must na adu target is stable government ama definitely legana and hairiba makai se NPP na loina mak pros and cons makai yamna kupna discussion to rokanda analysis to rokanda state ki senior leaders makai am the national president na pam chana mapam chana matam chana ikoi decision adu mak lorokan tongan ba sing hai tare compromise to roi da ba thabak thorum sing da yamna Manipur gi miyam na siyam na pangboda ba issue kaya yauri hai tare armed forces special power x repeal to na ba tongan ba sing lakhiba leire dubu ngasi NPP na phone ri ba hai tare action document aduga action document da repeal to guni hari ba wafam se dumang mai pa position masina maram oi har kanda armed forces special power x political issue mo na dumang mikhal me ada pukun rak pasina ta ba ta sing na mai pak pa wirsi hai ba wafam je lakse ga du da tongan ba kendra sing dai tare hojik se mikhal ga mari lena pam da ba thodok se pak tak na na thokpagi channabi se dumak leiri hai tare hoi money power muscle power se sin raga pam da ba thodok misi mina fa bo yaw hibu film da leiri Kshetrigao kendra su matam khragi mamang la thokki bagi paw se dumak phangki da banate phangki hai tare lagli ba film se karina oigani na khali people balance lok lei se miyam siga aduga mere foi na ba thokli bu sigi marakta hoi gi thazana da ba lei bu na people balance tholok pa jala people balance lok lei se karina ni khali ozai mi jeng da duga Kshetrigao kendra da people balance tholok matam da ozana lo da thodang se kaino duga people balance se thok tana bo jagi mai ke digi Kshetrigao kendra gi miyam da appeal tobram akoi people balance thoi sigi maram si yam sinar kanda already exist tawga level sitting MLA adugi mayukta thogai bi intending candidate singsiga yengnara kanda comparison dor kanda intending candidate singsene hena forceful oirakpa the acceptability ana akiba panicking situation jo sitting MLA sing de thokpa yawa aduna maram oraga ekoi peaceful manner da
the free and the fair election ohenanaba participatory democracy gi one thok leinanaba honabagi mahutta the vote khak ka da ba yade haibaduna mang da tharaga aina used to aina aige means se chumi or lali haibse khandharakta adu khangna maram morga pre poll violence se thokpane na adumena lawse aduga aige maikai dagi aduga ayama matamda ikoi negative propaganda credit tawraga information credit tawraga violence thokna nabagi macha amasu oi haibdi ikoi intending candidate singi marakta haibdi sitting boy gera natragan intending mayam sigi marakta ikoi pause lanna sandopa haibdi oibana podama oiba maram Kshetrigao da thokiba pre poll violence ne haikiba poto sing na ikoi adum numit kharani gi matung da adum urea haibdi loina pre plan toramba even lilong da gi mi ne aga sitting mla na my worker season naga toramba khotba masala singdoki bo khotke mem thengna gare hiring hoise ikoi gi negative propaganda carry to butargadi haidi praja aisidi khangjabu natte adi worker se loina khangbu sunatte worker da ikoi gi lan paw ma targadi ma na numsijari ba candidate to sope yabu targadi as ai gi candidate ke do bi sope haibagi amne emotive hoiba adi emotion drive to buse ikoi gi rise sida madi everywhere de koi ubang haktani to batabu pre poll violence or any form of violence sigi mayokta ngasi so dum lepaga lei violence to galoi se haiba targa de law enforcing agency singna biasness later da impartiality oina thabak toba makak change partiality leina thabak toba targa di violence adum thokane ani suba mana ekoi leiriba praja makai gi marakta ekoi eliminary club organization everyone should take their responsibility with sense of accountability adu oiba targa de biasness leibana taw amna neutral position da leiraga have they koi free and fair election tognaba duga yamna ka henba yamna ikoi gi usit thoida mawong da ke tare provocative oiba language season hadaba adagi ikoi ke tare campaigning taw matam yamna ikoi gi mawong marin tadabda taw targadi khanna chainabagi achobu maram oirea an haiba sing se thoktanabagi damagde ko yamna peacefully kana ai gi de aina matam leiba khibtai gi workers sing da appeal am khak tawjei ai dai gi leaders makai dai gi youth ki leaders makai da mahila gi leaders makai da booth level committee gi leaders makai da aina appeal am khak tawjei kari appeal noi kanda kana gumba xyz ki candidate ki miyoina koida even khuthara so koi hallaga lakpiyo mana biram gono maramdi ma sauba halaw kanda masa matante ikai jagane man to gi baran bado ingdara ba kanda ai gi dunga sai du kitang hian kramane je definitely human being ni wakan khana ri bang aktani sauring ai ngak hit of the moment da khang khalloya ado fathara kanda handara kanda di khalakana ana peacefully ekoi manabi da yana peacefully campaign to wa do main to na si bo ekoi peacefully adum campaign to ga lai provocation di kara khana to rakhare to wo to provocation to ko do ai sengna ai sagi meeting to ring ida sitting mla gi miyoi sing mai mayam ba yauna mayam ba masa sing yauna masa na ba yauna sanga ga thugai khai ba to yaw khre adu kana gum boi ba tar ga de hera nang hian ba broina mana ba ya adu ai hal ga laki kari mo khumam de just tin yo tar ga pifam do police ta information piraga da sp imphal ista matam da pau piraga adu main dor ga rescue team man tharaga adu exit tor ga lakia manaram de manaba ngam da badina ta ngam me wi rai lai na ngam me to bada adu ngam mi haidana so toru ba kan da madu manaba ngam me na manaba na tabi dai dare hoi se pungning fatharaga leiba hanba mathok tai haiba wafom dri lai se koi mla leita ba kendra sing da se du pam da ba thok duk se choi hai dare andru da thokre nauria pakhang lak pa thokre ton ba kendra sing da pre-poll violence se mikhal mamang da koi violence thok tra dia de hingsa gi thabak se thok tra dia de ha gi chatna bi um lai zanur du ga koi wafom um khai dare naha sing se lagli ba mikhal trying to suba manipur se thipe simde mikhal sida yam ka henna masing yamna participate to ba saruk ya ba gi chatna bi se ubudong na tawi hai tare mamang thak tagi han tagi lagli mikhal sida aduma ko mioi khran de duma haina ba hai tare mi na haina bu nei no za da hai de se naha gi di matam leili naha gi di mathang ying jagi janu mamang da leram lo ba han dei wajarak la ba han sing se han ying jago kai na ga voter sing na elector sing na ga hairak ba sum thing na ba hai tare hari bo wafum sing sida naha am oina naha candidate am oina tholak po moina miyam sida kari wafum go de hening ba ai na ai je ding da ekoi minor is haibasi
below 18 years ne naha hai se yam sen hai kan da hoi youth hai bade kai su kai de aduga angang oi ri gai na hai se di naha mo oi de de kai su kai de angang oi ri har ga di 18 years below do na angang hai ri 18 years ki mathak ti major age ne wo tha lepe ya ri 25 years ta ne 25 years below the boat lepe ya de wo tha tha ba ya ve right 18 years ta gi ne ana 25 years yo wa sing sai ge wo kan da de matured oi re na lu ana maturity ga loina na sense of responsibility amaga loina na with political determination amaga loina na vote le pathoga abanga tani ala koina ugadaw se ma ki objective karino ma ki purpose karino ma ki vision karino haibana sing sing ma ki educational qualification karino maram di matam siga ekoi ge thaina ge han after retirement the vote le pade koina hara hara yaram bado adu gi matam do natra usi chokala ba lebak sing da ma di chokala leba fast growing developing countries sing the koina leadership sing study to se loina mak young age naktana hanagi koigi thainagi after 55 years haiba concept mang khra hoje bole puthong na reiba makai se tasengna yamna naha oiba 28 years da bole puthok ba yauri adagi 28 years tagi hauraga na koigi 45 years ki maraktana maximum oire matam amadana 50 plus makai se na maximum oirama masidi matam ge on bani tawbatabu naha ga ahan ga thabak to bakanda hena fruitful oigado basi magi purpose objective amadi vision ekoini am munna study to bo makak changi naha ni haiduna so ekoigi purpose leitaba vision leitaba aimless oiba adu seki oiba adu ekoina ngakhaluragadi madu afaba oide aduga ahan oire na ahan du so objective leitaba vision less oiba yamna ekoigi lana tawraga la ai du khanga ba dum sing du ekoina yokhalugi amaka matungi lugi su kana ba leite ekoina loga do decision se magi age tanate prajana loga do democracy gi one thok lega do adult franchise phangdana ekoina participatory democracy gi free and fair elections de ekoina elect to godoriba miyoy se karino ai karmano ai targadi political determination libra माकी पर्पस करिनो विजन करिनो ऑब्जेक्टिव करिनो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन करिनो हाइबसे यामना ममुत्ता ने को स्टडी तो बमक चंगे नंदे हाइरिबा मखैसी एकोइना फजना स्टडी तो हुदबदुना मरम ओरगे असेंबली द थगला मतुंग द असेंबली से पुमांग हांग बजे को एवरी सेशन तो उया आइदि मी खरा दगी हेना पार्टिसिपेशन तो दवा अदुगा डिबेट एंड डिस्कशन द सर या दवा आइदि जा सोंगले कोई रिम्यूनरेशन फंगना बा अटेंडेंस द प्रेजेंट मार्क तो रमना बा के मोंग दा याम ने कोई के तारी असेंबली की वन थोक ले रखता बा अदगी कोई पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की वन थोक ले रखता बा हाइरिबा मखै से काय होइदगी लाखनो कन कोई इलेक्शन gi mamang da elect to dringe da bo tha ta dringe da wo khan kalau da bagin ana naha ahan haibu si loina thadu amaga naha na tauba ngambado ahan tauba ngamdabu kayam su le aduna hai se ai bu hai se orga de naha ahan gi debate na taw ai de yerum ga yenbi ga kana na hale gi debate na taw ai de objective purpose vision education qualification hai re mari se ko yam mun study to phum to asumene tham naha ahan adu yenga leibu matam natre ba bafun nai joda matam zle silaktribin hai tare aroi bese Kshetrigao miyam da ozagi mai kai degi appeal hai tare lagliba mikhal siga ozana Kshetrigao gi miyam da haining ba duga tawhanning ba lagliba mikhal je da hoina मिखल जेदा असेंग मदु चिक मदु खलोक द्रगदी जही मंगा अमसे दुमक अखोइगी अखोइ हक नत्रगा अखोइगी केंद्र से दुमक चाखोट पद मनिंग हनब केंद्र म ओइनि तोवान तोवान मियाम ना हाइना दिबनिना ओजागी माइ के रिगे से इंटेंडिंग कैंडिडेट अमोइना Kshetrigao gi मियाम दा अपील हाइनिंग बो हाइ तेंतंग तमरम आइना Kshetrigao gi polling ni फुत मक्ता लेबिरिबा काय खुनजरिबि voter listing kunthra taruk chamri ni phuni thoigi mafum daina appeal to janing badi lagliba mikhal sin numit kunthra ga mari mangani khatangai salatle Taraga nithoirak suba Manipur Vidhan Sabha mikhal se tarik kunga taretta first phase Kshetrigao de first phase te yawbunina nomaizing numite phi bo tha dakhrani usida aigi oina de vision Kshetrigao ma de youth policy 2022 mang da thamjaraga printed version oina Kshetrigao ge praja makhai da loina ma yonjekhrabani amuk tang di nungsibiduna sangyeng to biu ama de hairiba aigi vision Kshetrigao da ma de youth policy de yawriba thabak thoram sing ase ai taseng namak time bound da ataknaba matam mimang de thabak onthok cheramge amadi awunba nungai ai faba manaba midyeng yengba ngamba made chap chaba chokhatpagi mami phangbata natana mahau tangba haibuda ko loina mo oiminaduna awunba Kshetrigao ma kaksimina se karigumba hairiba aigi vision Kshetrigao ma de youth policy de yawriba
ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯑꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯝꯗꯕꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯤꯡꯉꯤꯉꯩꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯒꯥꯎ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯃꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯆꯔꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯈꯜꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯁꯤꯡꯗ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯈꯣꯡ ꯇꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤ ꯇꯥꯏꯝꯁ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇꯣꯝ ꯇꯤꯚꯤꯅ ꯊꯝꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯈꯜ 2022ꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯁꯤꯡꯗ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡꯂꯤꯕ ꯃꯤꯔꯦꯞꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯀꯥꯏꯅꯅꯕ ꯌꯥꯊꯪ ꯅꯤꯖꯔꯤ ꯄꯤꯅꯕꯤꯔꯁꯤ